Up guys, bago natin simulan to, intro, pasok! What up guys? Kamusta kayo guys? So ang gagawin natin guys, blue cord guys, may cheat yung yung ano natin, Discord natin. Ito lang pipindutin siya guys. If na-download nyo na sa description ko guys. Yan. Pindutin nyo lang yan guys. Yan. And then yung chat guys. Chat muna tayo. Yan. Napindot nyo na yan. Kahit ano guys, mamili na lang kayo dyan. Kung ano gusto nyo. Basta kahit ano guys. Lahat yan, ano nyo kung gusto nyo. And ito naman guys. Yan. Yan guys. Pindutin nyo lang yan guys. Yan. Yan. Kung gusto nyo, custom nyo font nyo. Kung hindi, ano, yan. Kung ano guys. Basta sa akin ito guys siya. Basta sa akin siya guys. Kung ano color. Ano natin siya guys. Kung working. Ano natin siya guys Tsaka pindutin nyo to guys. Ito. Yan guys. Pindutin nyo yung ano na yan. And pagtapos na guys. Kung ano lang guys. Anong gusto nyo. Yan. Gusto nyo guys kung ano mga nyo, basta sa akin na yan guys. And pag natapos nyo na, and sa ano naman tayo dito guys, i-restart nyo yung blue cord nyo guys. If na-restart nyo na, papindot nyo na, antayin nyo guys, ilalabas dyan guys. Lalabas dyan guys, antayin nyo lang guys. Ayun na guys, ayun working siya guys. Working siya guys. Nakikita nyo guys, nag-iiba-iba yung kulay. Nag-iiba-iba kulay na guys. Tapos tignan mo guys, umaandar yung ano nyo, yung mga pangalan guys, umaandar. Tignan nyo guys. Ayun umaandar siya guys. Ayun umaandar sila guys. Oh guys, don't forget subscribe and notification bell. Peace out.